Hello guys, video thang này là lên leta. Tuần trung đoán video tổ chức styling product thầu khăn ta hay living cream lệ climate control anti-freeze living cream ta này. Living cream về ven ta, be blend về ven ta này. Repair remedy này ta này. Chúng ta hiện sắm setam man thuộc này ta hi keratin lệ argan oil oma ta. Adum jok climate control anti-freeze living cream hi iman hian isam mu anu manga hairstyle po nu manga chuan hemi kan sikle sa in thlak ma kholuma te khovoda te khononga te po ni chu kha engma boina omlowa kami milkhan mang tok thayani chuan hemi hi natural movement ania smoothing apia chuan sam alok ani kami cuticle kha alok thanga chon engang sikle sa po khulma po khovoda po khononga po khan amil vek ami climate control ma chon hemi hi Indian hair big ta na siamania blow dry sal tukte aining sal tukte laka khan hemi climate control hi sam chel tuk over tur sam ro tur khan avenga a protect ani hemi asen big po hi repair remedy living cream po hi sam chia asiama sam ro tur avenga sam moisture pe ni mo chon sam putanu mani kamika chon lusuk zo te hian noi tur ania chon hemi repair remedy hi lusuk zo towel dry sam nonga han in noi thea chon serum angponi mang thea khami sam phengnu tuka khan mo chon climate control po chu teng thau in mang thei boka sam ro tuk sam pheng ti na te mang thea chon ingredient hi keratin le argan oil omania chon heat protection ve ani boka chon hemi te pan hi tlema sam ro le sam pheng na sel tuk le sam ro sam buk na sel tuk sam ro han in mang big don nya chuan in samte alo ro lo nan alo chiat lo nan hemi te pan hi in lo mang ve zia don nya ole khazong khani ta se tun tun video bi ga chuan in lok pui ngai karenga in lok pui ni chun pang in like le subscribe share te khan lo ti sakula chuan in zavain bye bye ule